Madame musidɓe on wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon assalamu aleykum mi salminiri on hoore teddugal haray ko andi ngol ɗon musidɓe miɗo ari ka laɓtani ƴewtagol haray o kotira meɗen mo yettuɗe laabe adduɗen mo ɗo fi ñawdugol mo à cause des partenaires de confiance alhamdoulilah nous avons fait le versement de l'argent qui a été demandé par l'hôpital pour son traitement pendant je voulais dire pour les 2 opérations alhamdoulilah rabbil alamina ça se passe très bien Dieu merci haray ko andintingol taw julɓe Allah ɓen tout de suite là vous avez vu des cadeaux avec moi ici déjà c'est une valise qui est remplie d'habits haray ɗiɗo conki ko iwɗi kaka meɗen Belgique haray ko moƴobere sonnaɓe Charleroi acci acci vous avez tout le temps de voir ça après d'accord bien haray ko kañum ni musidɓe ko association sonnaɓe Charleroi wontirɓe Belgique woni ko sodani en ɗiɗo conki 1 2 3 4 5 haray fi yokkotira meɗen on heɓu ko changera haray ko teddugal e moɗon kañum woni komi addi ɗo haray ɗi petit déjeuner mo wonno ñehide ɗo o termus ɗo cafetiére ɗo ino mayonnaise no ɗo birano ɗo beer no ɗo haray sukkar no nder ɗon o ndiyan ɗo e ɗi tasji ɗo ko ɓe yahira gaaɗe ɗiɗo kadi ko musidɗo maɓɓe wontirɗo laabe haray on foyi ɗon andi on sonnajo wiyeteɗo madame Camara Halimatu haray ko ɓengu artiste jo meɗen o Musto Camara ko tata o woɗi kan kadi haray o yeyi ton hande fatunde o humpitike fi o kotirawa meɗen o reti téléphone makko o noddila haray o ini o kanko woni Halimatu ɓengu Musto Camara haray ko ka meɗen laabe kaka meɗen tata o inni wo o anditi o haray kan kadi o addi fi waltagol mo fi nafakka makko o jonnam mbuuɗi o inni vraiment Mariam dar kanko gasata fi kotirawa meɗen o waɗen ɗum ɗon haray ko andintingol on yiye bodogon joni kadi laabe par ce que mbuuɗi ko addi ko min soodi ɗon kadi danki ɗi 4 place mbuuɗi ko kañum sonnajo Musto on addi kon haray ɗum ɗon kadi on yiya représentant men on laabe o soodi hande danki kin haray ko teddugal e mo ko sonnajo Musto Camara ko jibinande laabe wonɗo ka meɗen tata woni ko yurma o kotirawo meɗen o noddirimi hoore teddugal j'ai beaucoup aimé l'appel puisqu'il faut reconnaître que woɓɓe gono ton si woni hande ɓe ɓaɗodiri haray star ɓe ɓen haray tigi tigi on mawtinare nen tana o ala alhamdoulillahi rabbil alamina kañum sonnajo on o ɗaɓɓi numéro an o noddimmi o hollinmi haray mo kaka meɗen laabe mo yehi fatunde haray batte ɗum ɗon ko kanko woni Halimatu himo andi o sagata ɗo o humpitike fi makko haray kankadi mo walla e beru ko wawi kon déjà à cause de cette émission o holli wondema haray o wona e partenaire jo moƴobere men o kala miskinajo mo o hiiw tawata mo waytude sadaka o waltito moƴobere men haray alhamdulillah rabbil alamina haray ko non woniri donc nomi holliri yon ni haray hino ɗo on tini beerno ga ɗum ɗo ko ɓirani ko mayonnaise ni ko beurre ni haray hay fosta woy mo soodi ko cafetiére ni ko ɓe wulnira kafe ɗen haray ko kanko sonnajo Musto o woni ko walliri en ɗum ɗo heɗi verre ji ɗon haray noon koto mi memiɗe jang ko labtan ni ɓe min humpodiri e ɓe hande ɓe hollilan sattendiji ko wonɗa e wadde ko ngalabtan nga lalago kordo mi ñaama bien joni hino ko wonɗe e wadde kon andi kanna ɗo pigi ɗin fof heɓotota sa duppi a sonki a fanna e hoore ma arkise mi fillanoma bien min mi andama a andala ko Allah muuyi e yiidu a faami fiingal koyngal ma mi torike ma acci acce ɗon mi torike ma no julɗo jeeyirte Allah ya hiwnulaɗo ñande o ɗaɓɓa mi faalete ya waawu jebbilade waɗa hoore ma doy andita kala ko woni ko hiwɗa waɗi andu ko muyɗe Allah mo innunoma hanki nu a ñawdike wo ka Mariama Touré mamum ɗo haynene wona gonga piwje ɗen fof ko muyɗe Allah yarete ɓe ɗiɗo iwɓe ka iwi ari woni takkoma ɓe hanki siko ayɓe ma hande ɓe woni hiɓɓe ma ko waɗi ɓe jokkima ɓe nande andi tan goɗɗo muradu moƴƴuru hande fo min ni e wonima ko baɓe a faltike ɓe si ɗalima ñamete accuduɓe Allah min komi wawi mi addi mbuɗɗimi joni ɓe fiyoɓe kippe ɗum ɗon ko goo acce ɗon nani fiyoɓe kippe on faltike deuxièmement on ñamete komin addi ɗo fof acce mon frère s'il te plaît sur une émission on ñamete ɗo komi addi ɗo fof wona fima antum ko waɗi kamɓe kadi hiɓe takkoma
anya abalan anya may be nyamay kono yenn gonga kalaptan dagaci hayna kalaptan to yenn gol dagaci nano fi kalaptan mi hida yimbe ben kalaptan etta inde mande yaltina ma gaade hara hendar ki soyngi made don hana wona ko hani onon kadi hani on haali hala inno don hido fara ba lekiki hoton labi dum ala do ko bawo docteur be wonten ko tawde mo buddi versa hanki ko yanga yibe kameden lede porte daddi jawdi ni hore halal mabbe addani en itti sadaka si ben addi buddi en versi buddi on inni do wippitade yawlata ko hani hara en bonni mo jerene na don hani mi toroto yo wono bawo kadi docteur be ko kambe andi ko honde say opération ko hanki ardon kalaptan hande so inni o yaltara ko no waddo dum hare dum do wona ko muddi non ga so don andu no yalte o lantono ko balla bo an ka fenani woni bawo docteur be hara on sonkali on haɓal an ton kadi ɗo wonde nawɗon feere wala mette fi on nani mi andi naw kadi mi heɓata tan argol ga ñande ɓe non seulement ay ko ɓere kono mi yoɓay ɗo 100 000 francs ñande mi artaw mi yoɓay 100 000 francs mi yaraga janggo e faɓɓi jango miɗo mari haaju mi wata arde ga sena ɗum ɓeygo musto camara holli jango hoota e Conakry o aray han ɗo o irama guite makko ɗen o andinama ka kotirawo makko mbeɗo ko mari kon o wallete o holli hande exemple yo Allah okkol mo ɓiɗɗo mo Allah waɗi barkemu e faltike ko ɗum ɗo woni moko bayagal andutuɗo ko yangoduɗo hande Allah okkorimo gokko tunni o sendodi e ma yo Allah ɓeydamo jawdi makko accidamo e mon makko hambo o ya juuta donc janggo so ari say mi heeɓi tan mi ɗowta e mo hanga o iyama a faltike ɗum ɗo fof ko arkise e tawi muyɗe Allah ɗen jippin ɓernde ma nden fondo ma waɗa hoore ma doy heɓa lekkele ma ɗen fi Allah e nulaɗo a nani komi holluma ko très bien je vais prendre le petit téléphone je vous reviens un instant. O ɓeygu makko joni la ɓeygu musto camara addi kon téléphone ɓoyo mi jonni kun ɗo puisse noon heɓota ko ni mi heɓa taw puisse hande ko kun téléphone ɗo o sodanma no gasa janggo o sodande téléphone android anduɗo andantako a faltike eyno ɗo ko téléphone on e ñamete on e termus on e ɗum on e conci maɗi ɗum ɗo ko sarlo roi addi sonnaɓe wonuɓe ka meɗen Belgique haɗa ko ɗum woni ko ɗum hewtini hande ɗum ɗo no fof ko teddugal heɓori wona ɓernde wona yawre wona forcé ko ɓay Allah no muyamma jebbilo waɗa doy henduɗa lekki maki en faltodiri a jaɓi a soñgatamen a anintamen yo Allah ɓeydu afiya. Mesdames, messieurs, grand merci à nos millions de partenaires. Grand merci à tout le monde. Grand merci encore une fois de plus à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Encore une fois de plus, assistance humanitaire d'urgence reste et demeure l'une des meilleures organisations en Guinée-Conakry. Voilà l'exemple qui se voit, hein? En tout cas ça se voit, c'est visible, c'est clair. Donc, partagez la vidéo, likez la vidéo, souhaitez bonne chance à notre frère. Mais de welti ni partenaire bien mais walti mais dobi à la fin. Mais de welti hang mais wata hatina ngollo. Yo Allah be du jawdi encore encore fallo pour ne pas perdre la barke. Je vais vous laisser visionner la vidéo. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, prenez bien soin de vous. Qu'on m'a d'accord la rapidement. Moi comme walla. Pop jarama walliti belan. Ah. E falla no belan wallitade. Heɓuɓe feere ɓe heɓali feere anduɓe lam ɓe andala fop ɓe jarama barka par ce que fop no andimi wonde ko min waɗata assainissement o Kasara mi waɗi assainissement Kasara ñalawma jamma mi ƴetta ɗum on pensére o ngakka ɗuma mi aray wonde ko mamum ɗo mi wala ko wiyete ko bananaji awa probléme ala joni min nani min jaɓi min nani min jaɓi ñalawma mi bowatta min nani min jaɓi nani ɓe weltike joni naɓe ɗiɗo piɗi fof ka won ɗo sal makko kippomo ɗon joni maîtrisé mo ko wono wonde naw helugol no muusi et puis ɓe alalanga e pokku ɗon. Messieurs, grand merci à tout le monde. Je vais vous laisser, prenez bien soin de vous.